Higher secondary asatlang along first division ki undun anim sopimar anparta letter marks kelonga risoto maphan birta kimi. Kinang soda birta arjuik tha state government penon hejong ke paklang pona birta lake higher secondary asatlang along first division ang deng ki undun anim sopimar anparta letter marks kelongdon arisoto maphan eson birta kimi ke klangdo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma penon hejong ke pangklang pona birta lake higher secondary asatlang along first division ki undun anim sopimar lapen letter marks kilongdon arisoto maphan scooty ke pajir ponji alamchak pangdak pon. Birta tengke Ma Durga Puja adungarai malom ki pi ke pajir ponji alamdo. Uthot kinang soda birta arju ikha. Tok langa ke ingka maphan thedung RDP ponsi higher secondary asatlang along ke cheng siang deng mate first division ki undun anim somara tu maphan scooty pi pajir pon po. Lanchot kali halapu higher secondary asatlang along letter marks kilongdon arisoto maphan abangta state government pen scooty ke pajir ponji alamchak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pangdak pon. Birta tengke non nang keleji Ma Durga Puja adung arai malom se bangso alamchak papling ponpo. Bonta higher secondary asatlang along letter marks kilong arisoto bek ningji. Lapen halapu nimso pimaratum abangta first division ang deng ki undun bek atum nangji. News Desk Report, Karbing Long Langit.